mi danas igramo Herio. Ljudi, nećemo raditi let's play o jebenom, kako se kaže, o Clash of Clansu, to je dosadna igrica. Ljudi, subajte surki R, nešto je ime. Jesam i ljudi, idemo igrati. Ljudi, još malo radimo, kako se kaže, pitanje i odgovori, pa postavljajte pitanja. Ne. Ljudi, kako on mene može pojest? Ja ovo ništa ne kužim. Kužim što mora, ne smije se takniti od mene. Ne, ti. Što? Ljudi, radit ćemo let's play sve od ovoga. Ljudi, predobra igrica. Ljudi, jel bi htjeli da snimam, kako se ona igrica kaže, Sir, to je isto nova igrica, ja znam je besplatno instalirat i mogu ako hoćete, koje snimat ako hoćete, to sve. To sve mogu. Ljudi, ovdje ima prepuno. Ljudi, prepuno ima. Ljudi, pogledajte mene. Ljudi, preporučavam je da instalirate ovu igricu. Predobra je. Da. Herio je predobra igrica. Ne igra je baš puno ljudi, ali je dobra. Ljudi, još malo radimo pitanje odgovori i onda postavljajte što više pitanja. Pliz. Pitanje će biti za neka 2-3 dana. Da. Pitanje odgovori će biti za neka 2-3 dana. Ljudi, kako je on mene mogao pojesti? Nema veze. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode velikoga sličerija i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!